Веди мяне, Божа, веди мяне, Божа, простемру и ветер, туды, дзе убачу збаўлення святло. Божа, к Тебе иду, Божа, Тебе шукаю, Божа, души святло, узношу мой голос до Тебе. Мой Бог пастыр добрый, мяне не пакіне, з любов'ю притулить до сердца свайго. Божа, к Тебе иду, Божа, Тебе шукаю, Божа, души святло, узношу мой голос до Тебе. Божа, к Тебе иду, Божа, Тебе шукаю, Божа, души святло, узношу мой голос до Тебе. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Poglądź Boże na oblicze pomazanika Twojego, bo один dzień na dziedzińcach Twoich lepszy za 1000 innych. Słowami tej antyfony rozpoczynałem сьогоднішню Святую Мшу, понеділок, 20-го звичайного тижня. На початку Евхаристії представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтаря. Сьогодні другий день новенни перед урочистостю Матері Божої Częstochowskiej. Призываем ее заступництво, през ее руки узносим наши молитвы до Бога. Podczas этой Святой Мши один со святаров молится за святой памяти Леонарду Журавкину, 14-ту годовину после ее смерти. Другий святар молится за святой памяти Яна Ластовского, у 5-ту годовину после его смерти. Просим для померлых об радости вечного життя у володарстве Божьем. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусюды Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты подрихтовал для тех, кто Тебя любит, великое духовное богатие. Наполни наше сердце горячей любовью до Тебе, как мы во всем и больше за все Тебе любили, и отрымали обетованную спадщину, яка больше за наши ожидания.
Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Суддів. У ті дні сини Ізраїля робили зло у очах Пана і служили Баалам. Яни покинули Пана, Бога своїх отців, який вивів їх з єгипетської землі, і пішли за чужими богами, що були у сусідніх народів, і поклонялися їм. І гнівили Пана, покинувши його і служачи Баалу і Аштартам. І запалав Пан гневом на Ізраїль і дав їх у руки злочинців, які робили їх, і віддавав їх у руки ворогів, що окружали їх, і вони не могли вистояти перед неприятелями своїми, куди б вони не хотіли пойти. Рука Пана на нещастя їхнє усюди була насупроти їх. Як Пан говорив і поклявся їм, вони опинулися у тяжкім утиску. Тоді Пан установив їм суддів, каб вони рятували їх від рук рабовників, але вони не пожадали слухатися і суддів, бо розпусничали з чужими богами і поклонялися їм. Вони хутко збочили з дороги, якою йшли отці їхні, слухаючи заповіддю Пана, і стали робити усе наоборот. Коли Пан установив їм суддів, то Пан був разом з суддєю і рятував їх від руки ворогів їхніх увесь час, покуль жив суддя. Бо Пан шкодував їх, чуючи їхній стогн під утиском пригнітальників. Коли ж помирав суддя, вони знов відворачувалися і поводили себе ще горше за своїх отців, ідучи за чужими богами, служачи і поклоняючися їм. Вони не покидали своїх учинків і упартого шляху свого. Це Слово Боже. Пам'ятай про нас, Пане, у своїй прихильності. Пам'ятай про нас, Пане, у своей прихильности. Не винищили народов, про які сказав їм Пан, але змішалися з язичниками і навчилися їхнім учинкам. Пам'ятай про нас, Пане, у своей прихильности. Служили ідолам їхнім, які стали для їх пасткою, і синов своїх, і дочок приносили у ахвяру злим духам. Пам'ятай про нас, Пане, у своей прихильности. Опоганили себе своими справами и распусничали учинками своими. И гнев Пана запалав на його народ, аж огидной стала йому його спадщина. Пам'ятай про нас, Пане, у своей прихильности. Шмат разов ён их вызволял, а яны были упартыя у своих намерах. Але ён убачыў іхні ўціск, калі пачуў іх ускліканні. Пам'ятай про нас, Пане, у своей прихильности.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Счастливые убогие духом, бо их есть володарство небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. У той час до Иисуса подошел один человек и сказал: «Наставник, что доброго зробить мне, каб мець жыццё вечнае?» Ён адказаў яму: «Чаму пытаешься у мяне пра добро? Адзін ёсць добры. Калі хочаш увайсці ў жыццё вечнае, захоўвай запаведзі». Той кажа яму: «Якія?» Иисус адказаў: «Не забівай, не чужалож, не крадзі, не сведчы фальшыва, шануй бацьку і маці, любі бліжняга свайго, як самога сябе». Юнак кажа яму: «Усё гэта я захоўваў, чаго яшчэ не стае мне». Иисус кажа яму: «Калі хочаш быць дасканалым, ідзі, прадай маёмасць сваю і раздай бедным, і здабудзеш скарб у нябёсах, і прыходзь ісці за мною». Пачуўшы сказанае, юнак адышоў засмучаны, бо меў вялікую маёмасць. Гэта слова Пана. Слава Христе Пану, дорогие браты и сестры. Сегодня мы в Евангелии чуем, як до Иисуса Христа приходит молодой человек. Приходит до Его с добрыми, шчырымі прагненнями. Ён хоча атрымаць у спадчыну жыццё вечнае. Ён хоча быць шчаслівым праз усю вечнасць разам з Панам Богам. Напэўна, калі мы бачым такія прагненні ў чалавека, тым больш, як далей ён сам кажа, што захоўвае ўсе запаведзі і прыходзіць да Езуса шукаць чагосьці большага, то пэўна можам сказаць, што гэта быў чалавек глыбокай веры. Чалавек, які таксама меў глыбокае духоўнае жыццё. Аднак яму не хапала толькі захоўваць Божыя запаведзі. Ён шукае чагосьці большага. І Пан Езус бачыць гэтае шчырае прагненне гэтага маладога чалавека і паказвае яму канкрэтную дарогу, як ён можа гэтае прагненне сваё рэалізаваць, выканаць. «Ідзі, прадай маёмасць сваю, раздай бедным, і здабудзеш скарб у нябёсах, і прыходзь ісці за мною». Аднак юнак засмучана адыходзіць, пачуўшы гэтыя словы, бо меў вялікую маёмасць. Менавіта гэтая прывязанасць да багацця перашкодзіла яму пайсці за Езусам Христом. І, дарагія браты і сёстры, на жаль, у нашым жыцці таксама часта бываюць розныя прывязанасці да розных рэчаў, да асобаў, да якіхсьці справаў нашых, якія абмяжоўваюць нашу ўнутраную вольнасць, свабоду, якія перашкаджаюць нам цалкам даверыцца Пану Богу і з вялікім даверам ісці за ім. Гэты малады чалавек адышоў засмучаны. Мы не ведаем, што з ім здарылася далей, Евангелія пра гэта не кажа. Ці, адышоўшы ад Езуса Хрыста, з цягам часу гэтае прагненне дасканаласці ў ім згасла, бо перамагло гэта прагненне матэрыяльнага багацця. А можа, наадварот, можа, праз якісьці час усё ж такі гэтае імкненне да больш дасканалага жыцця перамагло, і ён пасля пайшоў за Езусам Христом. Гэтага мы не ведаем. Але, дарагія браты і сёстры, слухаючы словы сённяшняга Евангелія, мы павінны паглядзець на нашае жыццё.
Ці ў нас няма чагосьці, да чаго мы вельмі моцна прывязаныя. Чагосьці, што засланяе нам нават Пана Бога важнейшае для нас у жыцці, чым Пан Бог, ці чым нашае збаўленне і справы Божага валадарства. Ці штосьці не забірае нам гэтую ўнутраную вольнасць, свабоду, якую даў нам Пан Бог, робячы нас сваімі выбранымі, улюбёнымі дзецьмі. Варта паглядзець таксама на нашае сэрца і шчыра сабе адказаць, якія я прагненні маю ў сваім жыцці. Гэты малады чалавек можа быць добрым прыкладам такіх добрых прагненняў. Ён імкнуўся да больш дасканалага жыцця, да большай еднасці з Панам Богам. І гэтае прагненне вельмі добрае, вельмі цудоўнае. А што мы ставім на першае месца, да чаго мы імкнемся, што ў нашым жыцці самае галоўнае? Ці мы шукаем гэты шлях да большай дасканаласці? Заўважым жа, што Езус Хрыстус не змушаў гэтага юнака ісці за ім. Ён проста яму прапанаваў: калі хочаш быць больш дасканалы, ідзі за мной. Пакінь усё і ідзі за мной. Ён запрасіў і даў магчымасць чалавеку выбраць. Запрасіў і чакаў на яго адказ. Езус таксама запрашае нас кожнага дня станавіцца яшчэ больш дасканалымі, яшчэ больш набліжацца да яго, умацоўваць нашу сувязь з ім і праз гэта рабіцца больш свабоднымі, больш вольнымі, адмовіцца, адкінуць усе тыя прывязанасці, якія засланяюць нам Пана Бога, і цалкам нашае жыццё скласці ў ягоныя рукі і ісці за ім. Амен. З верою ў збаўчую моц Езуса Христа узнесем праз Яго заступніцтва да Бога Айца наše супольныя малітвы. Молімся за святого Айца, каб ён няспынна указваў чалавецтву найвышэйшыя духоўныя каштоўнасці. Цябе просім. Молімся за багатых людзей, каб яны аказвалі дапамогу тым, хто пакутуе ад нястачы. Цябе просім. Молімся за ўсіх пакрыўджаных, каб яны знайшлі ў Богу суцяшэнне. Цябе просім. Молімся за хворых людзей, каб, гледзячы на Хрыста, яны мужна пераносілі свае пакуты. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, за святой памяць Яна Ластоўскага, 5-ю гадавіну пасля смерці, і за святой памяць Леонарду Жураўкіну, 14-ю гадавіну пасля смерці, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы памяталі ў сваіх малітвах пра святароў, законнікаў і законніц, якія працуюць у нашай дыяцэзіі. Цябе просім. Всемагутны міласэрны Божа, выслухай малітву Твайго касцёла і учыні, каб усе людзі пазналі Твою праўду і асягнулі збаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Полная величи хараства, ахвяра збаўчая Христа, Табе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Белый хлеб в руках святарских, Ты прими наш добрый Ойча, каб ён стаў Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величи хараства, ахвяра збаўчая Христа, Табе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Прими, ласкавый Ойче, гэтыя дары, в яких отбывается цудовная пирамина, каб мы, ахвяруючи Тебе тое, что от Тебе походить, могли принять Тебе самого в Твоим Сыне, який живе и владарить на веки вечные. Амен. Пан з вами.
Угору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз свайго мілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, полная хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Вспоминаючи смерть и з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаля яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра Леонарду, Яна і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое,
Приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да помажь нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляко неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Будь же прославленный, Иисус Господи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус, Збавца наш, як ягнё покорный, в свой смертный час. Славься Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Молимся. Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент даў нам удзел у жыцці Твайго Сына, покорно Тебе просим,
Да поможи, как мы верно наследовали Его на земле и могли уделить частью Его небесной славе, яки живей володарить на веки вечные. Amen. Перед благословением доверим все наши интенции, все наши просьбы Матери Божией Ясногорской. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и до всякой злой пригоды, выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногорская, Мария Пани Ясногорская, Мария Пани Ясногорская. Дякую всім за супольну молитву. Прийміть тепер Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen.